кричал, вон, нахуй. О чем? Seperti tak ada lagi harapan untuk hidup, beginilah ekspresi dari prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Februari 2024. Beginilah wujud dari tentara angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap oleh tentara Brigade ke-74 Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Avdiivka. Pejuang Rusia menangkap tentara Ukraina yang ditinggalkan oleh pimpinan mereka sendiri, Komandan Angkatan Bersenjata Ukraina. Tampak, sebagian dari mereka dipenuhi dengan darah imbas luka yang diterima dari serangan Rusia. Interogasi salah satu dari mereka sedang dilakukan di atas tumpukan mayat tentara Ukraina lainnya. Secara total, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Откуда заезжали? Мирноград. Сюда следующий дом какой заселили? Это второго я не видел, бля. Это уже жмурик, бля. Это... Умы! Ау, братан. Смотри, они сучки в ухо ебашили. Он тоже, бля, мертвый, что ли? Чё ты, бля? Нормально, самый здоровый, бля, ебаный, брат. Мразь, А? Сука. Давай. Что? Связать, каска, без уха, ну-ка, а где наушники? Разъебались? Ну чё расскажешь? Сними изоленту, а наушники я тебе. Чё у тебя есть там еще? Ничего нету, все, стоять. Телефон где твой? Рация где твоя? Не шевелись, лишнее движение. Без лишнего. Тихо, тихо. Не это. Спокойно. Старый, кто был? Держите. Старый, где он? Нет, Когда побежали? вчера мы по ним уебали, когда они да? нас прибегали, вот съебались. Ты последний бежал? Да, у меня глаза, я ничего не видел. Понятно. Да я кричал, вон. О чем? Рафик. Не Рафик, а Volkswagen. Откуда заезжали? Мирноград. Сюда следующий дом какой заселили? Это второго я не видел, бля. Это уже жмурик, бля. Это... Умы! Ау, братан. Смотри, они сучки в ухо ебашили. Он тоже, бля, мертвый, что ли? Чё ты, бля? Нормально, самый здоровый, бля, ебаный, брат. Мразь, А? Сука. Давай. Что? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.